Direktor Direkcije za tehnički i poslovni razvoj u elektroprivredi Crne Gore, Roberto Castellano, živi u Crnoj Gori već 3 godine. Iako je posao kojim se bavio predilio mjesto njegovog boravka, grad pod Trebjesom učinio mu se idealnim za život. Zato što mi se sviđa priroda. Sviđa mi se ta visoravan okružena planinama. Dopadaju mi se seoske staze koje se račvaju preko Nikšićkog polja, a ja volim da vozim bicikl, tako da mi se sviđa da obilazim to područje, da gledam izvore, vrtove, procvjetale bašte, a osim toga nešto što mnogi ne znaju, pa bih želio da naglasim. U Nikšiću se nalazi 7 mostova od istorijskog i umjetničkog značaja, koji bi mogli postati i turistička atrakcija, počev od mosta na Moštanici, istorijskog mosta koji potiče iz rimskog doba, ali i drugih koji su kasnije nastajali. Svakodnevno ga iznenađuje velika raznovrsnost pejzaža i mjesta na tako maloj teritoriji koju Crna Gora zauzima. E questo è qualcosa di unico in Europa e forse anche nel mondo. A to je nešto što je jedinstveno u Evropi, a možda čak i u svijetu. Ukoliko posjetimo mjesta koja su geografski blizu, ali koja su različita, poput Boke Kotorske, ili da se zadržimo na obali velike plaže, planina unutrašnjosti ili kulturološki različite predjele, možemo procijeniti da se na relativno malom području nalazi velika raznolikost mjesta i to je možda i najzanimljiviji i najprivlačniji dio Crne Gore za stranog turistu. Un visitatore può veramente soddisfare diversi. Turista može imati različita interesovanja, od prirode do kulture. Na primjer, ukoliko želite manastire, tu je Pivski, zatim manastir Morača, Ostrog, ili veliku lijepu džamiju koja se nalazi u Pljevljima, ili manastir Svete Trojice u Pljevljima, ili čak i priobalna mjesta kao što je Boka Kotorska, Ulcinj. Sve su to različite oblasti, ali skoncentrisane na relativno malom području i to je za posjetioca razlog velikog interesovanja i zadovoljstva. Koliko vam je bilo potrebno vremena da se priviknete na naše okruženje? Imao sam sreću da sam živio u mnogim različitim mjestima, velikim gradovima, malim gradovima, čak i vrlo malim, na moru, planini, na selu, tako da mi nije bilo teško da se prilagodim na drugu sredinu. Naročito su ljudi i kolege bili gostoljubivi prema meni, zaista su mi olakšali. I moram dodati da nisam imao nikakvih problema ni sa privikavanjem na život u Crnoj Gori, a posebno u Nikšiću. I rekao bih da su Crnogorci uopšte veoma gostoljubivi. Prihvatili su me sa velikom naklonošću i jednostavnošću. Dakle, to mi je sigurno pomoglo da se uklopim. Moram još da kažem da u fazi kontakata između kompanije A2A iz koje dolazim i elektroprivrede, a to je bio dug period u kome su bile česte međusobne posjete, tokom dužeg perioda sam dolazio u Crnu Goru čak jednom mjesečno, pa i češće, tako da sam imao vremena da se postepeno naviknem i postepeno procijenim zemlju koja me ugostila. Castellano smatra da sve one zemlje koje u ovom slučaju dijele evropsku kulturu imaju zajedničku kulturološku osnovu. Ona, kako kaže, svakome omogućava da bez većih poteškoća prelazi iz jedne zemlje u drugu. Ovo naročito važi za dvije zemlje koje su toliko blizu i toliko slične, kao što su Italija i Crna Gora, koje razdvaja zaista mala geografska razdaljina. Tu su mnoge prirodne i kulturološke sličnosti, primjera radi. Ako neki Italijan posjeti Boku Kotorsku, sigurno se nalazi u poznatom okruženju. Također, bilo koji Crnogorac da posjeti, na primjer, Baziliku Svetog Nikole u Bariju, naići će na dijelove koji su mu bliski. Ovo još više vrijedi u modernom životu, gdje su se ovi osnovni kulturološki elementi dijelili zahvaljujući razmjeni, putovanjima, kulturi i koji su postojali. Rekao bih da, srećom, sa moje tačke gledišta, postajemo sve više međunarodno društvo spremno da razgovara, da sa lakoćom razmjenjuje iskustva i mišljenja. Šta na vas ostavlja najsnažniji utisak u našoj zemlji? Veoma me iznenađuje što nalazim nove elemente kulture i prirode u svakom kutku Crne Gore na jednom uzanom prostoru. Dakle, zadovoljstvo i stalna iznenađenja su ono što mi ova zemlja koja me ugostila poklanja, kao i to što stalno imam nova iskustva i nove aktivnosti koje uspijevam da koncentrišem na ograničenom prostoru, jednostavno se premještajući samo nekoliko kilometara. Roberto Castellano, koji je po struci diplomirani građevinski inženjer, veliki značaj pridaje stalnom učenju i usavršavanju. Upravo to savjetuje svim mladim ljudima. Ja sam mnogo godina radio u profesionalnom okruženju koje odgovara mom univerzitetskom obrazovanju, ali sam onda imao sreću da radim, da se bavim energetskim sektorom u svim njegovim aspektima.
Dakle, cilj mi je da budem i menadžer koji je u stanju da se suoči sa širokim spektrom aktivnosti u oblasti energije. Stoga, moj je savjet mladim Crnogorcima prilično uopšten, a to je da imaju čvrstu teorijsku osnovu, a onda da je prošire kroz česte kontakte sa drugim okruženjima, evropskim ukoliko je moguće, a svakako drugačijim od domaćeg, da bi se potom vratili u Crnu Goru sa bogatijim kulturološkim prtljagom. Želeći da svemu tome doda svoj lični pečat, Castellano savjetuje budućim profesionalcima da sagovorniku prilaze sa skromnošću, jer je to najbolji način da se od svakoga nešto nauči.